اسما و دنگ زمانی وی. بشا یکم لباجاری کو بیرانین لیدجین. لباکوری ولاتی کو چیایم بلند به عورین سپیر داخوین باجاروکک هبو کو ناو باجاروک روژاوین بون. روژاوین باجارکی مازنین بون. لی دناو کولانین تنک مالین کورین و دارین کونده گلک چیروکین کو دناوبرا نوشان ده هاتبون و گوهستن و شارتبون. دوی باجاری ده کچکک به ناو اسما دجیا. اسما جزاروکاتی خوبه جدنگ و پیوان حز دکر. دما کو دا پیرا وی جسر لبر صوبه رونشتی بو و چیروکین کون ده گوت اسما بیدنگ بر دری رودنشت و گهداری دکر. دا پیرا وی هر جار ده گوت کچا من گل تنه به آقا خو نای ناسین. گل به زمان خوشی تی ناسین. اسما وی دمی باش نزان بو کو او هفوک ده ببه بنگه جیانا وی. جبو وی کردی تنه زمان کل مال تی آخافتن نیم بو. کردی بیرانینا دا پیرا وی بون. سترانین بابو کالین وی بون. ناوین چیا و نوالان بون. گوتنین پیشیان بون. چیروکین شوین دریش بون. و هر کو اسما مازن دبو او هست دهندره وی ده مازن تر دبو. بشا دویم زانینگه و دریه نو. دما کو اسما کی هیچ تمنی زانینگه لزانینگه ها روژاوین بشا زمان و ادبیات انگلیزی هل بجارد. هن کسان پرسین چما انگلیزی؟ اسما دکنیا و دگوت. جبر کو از دخوازم زمانه کی دن باش ناس بکم. دما تو زمانه کی دن ناس دکی تو دکاری زمان خوشی به چاوکی نو ببینی. لزانینگه اسما به ادبیات زمان فونتیک، سمانتیک و دیروک زمان جیهان را نزدیک بون. هر روز کو او زمان دن دخواند پرسین وی لسر کردی جی زیده دبون. چما هن پیوین کردی دناو نفشین نو ده جبیر دبچن. چما زاروک هن جاران جا آخافتنا به زمان خواه به زمان ده و بابین خواه شرم دکن. چما هن گوتنین کونار تنه ده و کالو پیران ده مانه. ما زمان دکاره به پروردهی و نویساندن لسر پیان بمینه. اسما دید کو برسبا وان پرسان تنه ده هست ده نایه دیتن. جبو پاراستن زمان زانین جید وی هبه. جبر ویه که پشتی قداندن زانینگه هی و دست به ماستری لسر زمان و ادبیاتی کر. تزا و لسر باندور ریباز نو یم پروردهی زمان و رولا وان ده پاراستن زمانین کم هاتی ده بون. بشا سیم مالا زمان. پشتی کو ماسترا خو قداند اسما هست کر کو تنه زانینا آکادمیک تیره ناکن. وی دخواست کردی جبنگه هیوه ناس بکن. ده باجار روژاوین ده کوماله یک هبو. کو ناوه وی کوماله مالا زمان و چانده یا روژاوین بو. اب کوماله جهیلا کومک ماموسته نویسکار و لیکولینرین جوان و حاتب و دامزراندن. لور درسین کردی ریزمان، دیروک، فولکلور، ادبیات، دوک، نویساندن و ورگری دهاتن داین. دما اسما جارا یکم کتندور دریه کومله لسر دیوار نویسک دید. زمان تنه جبو آخافتن نینه. زمان حافظه یا گله. اسما لبر و نویسی راوستیا. و هست کر کو لبر جهه کو جبو سالان لپی دگریا دید. جوی روزه اسما بو خواندکارا هری بویرک آ و کمله او بروجان درسان دید. نویس دگوت پرسان دکر لیکولین دکر و به ماموسته ین خورا لسر پیوین کونار ریزمان و دووکین کردی داخویا. بشا چارم پیوین کولیبر مرنه بون. اسما به تایبتی لسر پیوین کونار این کردی دخابتین.
ew diçe gundên dûr li cem kal û pîran rûdine wan ji wan dipirse û peyvên ku ji ber bikaranîna wan kêm bûbûn tomar dikin. Dema ku kalekî ji gundekî jê re got, keçê tu çima van peyvan dipirsî? Gelek ji wan êdî nayên bikaranîn. Esma bersiv dida. Ji ber ku peyvek ku îro naye bikaranîn, dibe ku bîranîna sibê be. Ji bo wê her peyv gencîneyek bû. Wê ferq dikir ku di nav Kurdî de tenê peyv tune ne. Di nav her peyvê de perçeyek ji jiyana gel jî veşartiye. Peyvek dikare navê karekî kevnar be. Peyvek dikare navê giyayekî ku êdî kêm tê dîtin be. Peyvek dikare hestekî ku bi zimanekî din nayê veguhastin be. Ji ber vê yekê Esma dest bi projeyekê kir. Deftera peyvên bîranînê. Armanca wê ew bû ku peyvên kevnarên Kurdî wate bikaranîn û cihê wan di devokên cuda de tomar bikin. Beşa pêncem. Dengê Esma. Piştî çend salan navê Esma li bajarê Rojavîn zêde dihate bihîstin. Ew wê li dibistanan semîner dida. Li zanîngehan gotarên zanistî pêşkêş dikir. Di komeleyê de dersên Kurdî dida. Ji bo zarokên piçûk pirtûkên hêsan amade dikir. Ji bo ciwanan nivîsên li ser girîngiya ziman dinivîsand. Her wiha wê dest bi amadekirina ferhengeke piçûk kir ku peyvên kevnar û devokî di nava xwe de dihewand. Rojekê mamosteyekî wê kevn jê re got: Esma, tu ji bo çi van hemû karan dikî? Esma çend kêlî bêdeng bûma. Paşê got: Ji ber ku ez dixwazim zarokekî ku sibê li ser zimanê bav û diya xwe pirsan bike, bersivekê bibîne. Mamoste keniya. Wî fehm kir ku Esma ne tenê ji bo ziman dixebite, ew ji bo mafê bîranînê dixebite. Ji bo ku zimanek di nav malan de bimîne. Ji bo ku zarok peyvên dapîr û kalên xwe nas bikin. Ji bo ku stran, çîrok, gotinên pêşiyan û serpêhatî neyên winda kirin. Beşa şeşem. Serkeftina Esma. Di nav çend salan de Esma bû yek ji kesên herî naskirî yên di warê lêkolîna zimanê Kurdî de li bajarê Rojavîn. Lê serkeftina wê ne ji ber nav û dengê wê bû. Serkeftina wê ji ber ku wê zanîn bi evînê re girêda bû. Ew îngilîzî dizanibû. Ew akademîsyenek bû. Ew lêkolîner bû. Ew mamoste bû. Ew nivîskar bû. Lê her carê ku li ber mamosteyên xwe yên kevnar rûdinişt, ew dîse dibû keçika piçûk a ku li ber dapîra xwe rûniştî bû û guhdarî dikir. Dapîra wê ji jiyanê çû bû. Lê gotina wê hîn di hundirê Esma de dijiya. Gel bi zimanê xwe tê nasîn. Beşa heftem. Mijara jiyana wê. Piştî salên dirêj Esma ji bo xwe prensîbek çêkir. Kurdî ji bo min tenê mijara lêkolînê nîne. Ew perçeyek ji jiyana min e. Ji ber vê yekê ew her ku dixwand bi Kurdî jî dixwand. Her ku dinivîsand li ser Kurdî jî dinivîsand. Her ku mamostetiyê dikir, ciwanan teşwîq dikir ku zimanê xwe ji bo jiyana rojane bikarbînin. Wê ji ciwanan re digot: Ziman bi gotinên mezin nayê parastin. Ziman dema ku tu bi hevalê xwe bi dê û bavê xwe re, bi zarokê xwe re û di jiyana rojane de bi wî zimanî diaxivî, ew ziman dijî. Û di dawiyê de her tim hevokek din lê zêde dikir. Heke em bixwazin zimanê me bijî, divê em jî di nav wî zimanî de bijîn. Heke em bixwazin zimanê me bijî, divê em jî di nav wî zimanî de bijîn. Beşa dawî. Esma û rêya bêdawî. Sal derbas bûn. Mala ziman û çandê ya Rojavîn mezin bû.
Li derdora wê xwendekarên nû kom dibûn. Pirtûkên nû dihatin çapkirin. Peyvên kevnar dihatin tomarkirin. Zarok bi Kurdî dinivîsin. Ciwan bi Kurdî helbest dinivîsandin. û esma hîn li ser rê bû. Ji ber ku wê fêm kiribû. Ziman ne müzeyê ku em di hundirê şûşeyekê de biparêzin. Ziman jiyan e. Ziman deng e. Ziman bîranîn e. Ziman nasname ye. û her ku ziman tê axaftin, nivîsandin û hînkirin gel jî bi dengê xwe li cîhanê re dibêje. Ez li vir im. Esma jî ji bo vê dengê jiya. Ne ji bo ku tenê navê xwe li dîrokê bihêle, lê ji bo ku dîrok bi zimanê gelê wê berdewam bike. û li bajarê Rojavîn, li mala ziman û çandeya Rojavîn, li ser dîwarê odeyekê hîn jî ew nivîs hebû. Ziman tenê gotin nîne. Ziman hafîzeya gel e. Esma her roj di ber wê nivîsê re derbas dibû. Her carê ku ew wê dixwand, dilê wê bi hêzeke nû tijî dibû û ew dîsa diçû dersê. Ji bo ku peyveke din neyê wenda kirin. Ji bo ku zarokek din zimanê xwe nas bike. Ji bo ku straneke din bêdeng nemîne. û ji bo ku çîrokek din ji nav bîraniyê dernekeve. û ji bo ku dengê zimanê wê, dengê gelê wê her tim bijî. Têkoçîna esma her û her berdewam kir. Ji kerema xwe re ji qenalê re bibine aşopê, qenalê re bişopînin û biecibînin, bimînin nava xêr û xweşiyê de.